For Yesu Kristo, Bible, Karadujo, for Matek, Ladit, Nangal Komadit na Uganda, Ladit, Alphonse Ikamoy Wintolo, Ambassador Madit, Natikin Bakain, Dr. Lara Otuno, Ladit Minister Mego Beatrice Akori, Mara Amos, Palm Beach, Kilo Taylor, Mokene, Pat, di Ramadan, Megina, Aramoro, Yesu Kristo. An kiluaga nyot kiken, babino ka lok. Wa me kara kilo dirwane mi yaro lok mokel wakain. Nia lagen David Atoga, Atia Chung, at Mokochik mi Parliament, Piagago County. And our Tiweng, Piachuri, la ba poga me karak me dini me dogola yo moken apoyo wo lwa me bino kanyi ni romatin winyu lok mero chupajo lega na tikutu achil ni uket yitu ute yitu ubed maumul win lok kore koni kao dok kweri pajo Pachero ya machero lok mi Bible ki pachi wa Allah ko pe paje ya chuli wa chuli pe the king pe kwawa ya nyim pe le tino wa pe lo diro mege ki pajo ni Yesu Kristo kwa mata ko mara Dadit Justice, si lok machel mage po wia ngeni merami reporter. Luenyo beri kien wakan loko ngom. Maluenye eno tiano agago mokene uno land title mano pitiati. Chi tiano mapajo kan tiano la pano la tiano umia kikene kukore uno ni title eno ni miero kingala ha. Chi umero for parliament me Uganda. Nigo chwalo petition mamegi parliament chwalo loke eroni imiyo directive ci title ne ki ngala ko mono lok matamani ami bet ki ngej wange mabeni pega ma politikan mangeni ki briefing in lokom lie jel wakan kidong yen mawati ka bet link kwede machalo tela ena yini wanero dege ma pol bera wire kan Minister me minerals, o confirming. Ne watie ki minerals. Ne watie ki minerals mapoli le wacholi. Ane kire iwana gagotiye. Donc ying minerals erne peke waju yetwa. Chi en guor matit koman luake enini. Iti ki ngur en tibot diu. Wano logo bot ki piere bene. Donc la kindok ene tuchu. Kawatie ilok mapiere tek, udur mapiere tek, jen maini waro kamalengi, wano luak, watili king ingei, mene anoni, jami madio kwa pa wana chuli, dio wan machala gagonof, milo ba kwanwa, milo hene. Mora tama ni amini wiwi machala la tera, meka bero man MP, meka bero enini. Mulok mamalo madong. Idong chama enini makimina, Ojolo mego minister Beatrice Akori, Rogobin Ojolowa, the dit ambassador Olara Tono, me wa lok ikome mokele wakan me wajuli. Ogo jini kango. Apoy mate. Wanoke. Ladit langol komatit ni Uganda. Honorable Chief Justice.